Mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika habereye amahano ibyarishije abanyarwanda benshi cyane. Umurozi yaje gufatwa nyuma yo kuroga abana basaga 5 bagapfira icyarimwe. Mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Cyanika niho humvikanye umurozi wishe abantu benshi cyane. Abaturage bavuga yuko uyu murozi akunze kuba afite inzoka ayiziritseho ku izosi kandi yarangiza hejuru akarenzaho isharupe. Ubundi iyi nzoka ngo niyo imufasha kuroga. Akenshi na kenshi ngo abarozi benshi bakunze gukoresha inzoka. Ese mujya mwibaza impamvu abarozi bakoresha inzoka? Reka mbanze mbasobanurire kano kantu kugira ngo mukamenye. Buriya impamvu abarozi benshi bakoresha inzoka baroga cyangwa bagira nabi cyangwa batera abantu benshi ubwoba, inzoka buriya ni sekibi, buriya inzoka ni satani. Impamvu abarozi benshi bakunze gukoresha inzoka cyangwa n'abiyitirira abarozi bagakoresha inzoka, akenshi bakunze gukoresha inzoka batera abantu ubwoba. Hari abakoresha inzoka za nyazo, hari n'abakoresha inzoka zitari za nyazo. Uribaza ngo inzoka ya nyayo ibimeze ute? Inzoka itari ya nyayo iba imeze ite? Hari inzoka y'ingurano, hari inzoka bagura z'ingurano ziba zirimo akabuye ka telekomande ku buryo umuntu akanda akabuye ka telekomande inzoka ikikaraga igakaraga umutwe, wakanda kandi kabuto inzoka ikagenda. Rero abenshi batari abarozi biyitirira abarozi bakunze gukoresha zino nzoka. Hari ibintu mujya mubona kuri YouTube amavideo ngo mubona inzoka zamuzuyeho, baba bari gukoresha zino nzoka za pirate ziba zirimo akabuye, bagakanda kuri telekomande ikazongoza umutwe, bakanda kuri telekomande ikagenda. Izi nzoka rero ni intuburano, ni bya bintu usanga ku mashusho media ngo muganga ngo runaka muganga runaka, kumbe zira nzoka si za nyazo, ahubwo arashaka kugira ngo agutuburire umuha amafaranga. Kandi ikindi ngo bano baganga biyitirira ngo umuntu wakwibye ngo bagaruza ibyabo, ngo uramuhamagara kuri telefone ngo gafotora ifoto y'ahantu bibye ibyo bintu kugira ngo gusobanure ko ibyo bintu babyibye, urabanza ukamwoherereza ifoto nibwo akubwira. Rero ya foto arayizuminga akareba agacirimo, akareba n'ahantu wayifatiye n'amasaha wayifatiye, akahita ariho ahera akubeshya ngo ku side ngo babyibye buriye hano, kuko aba yagusabye kugira ngo umufotorere urugo rwose kugira ngo abone aho ahera akubeshya. Bino rero abarozi batari abanyo bakunze kubikoresha batubura bashaka amafaranga. Noneho abarozi banyabo akenshi bafite inzoka zizima, inzoka zigenda, inzoka bagaburira, inzoka bararana nazo mu buriri, inzoka ziba ziri munsi y'igitanda. Kandi akenshi umurozi wa nyawo nago agira inzoka imwe, ahubwo abafite inzoka zirenga 3. Ni mu murenge wa Cyanika, ni mu karere ka Burera aho bino byabereye, aho uyu murozi yaje gufatwa akajyanwa gutabwa muri yombi. Ariko uyu murozi arakekwaho kuroga abana 5 bagapfira icyarimwe. Umwana umwe w'imyaka 5, undi w'imyaka 15, undi w'imyaka 8 n'undi w'imyaka 16. Aba bana bose bapfiriye icyarimwe mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa karindwi amatariki 15. Baza kumukekaho kino cyaha cyanga kumufata, ariko no munsi yaje gufatanwa inzoka 2 nzima kandi za nyazo, dore ko abashinzwe umutekano bazirashe bakazica. Nibwo rero uyu murozi yaje kuvuga yuko izi nzoka yarazifite mu buryo bwo kuzitunga, nta kindi kintu yazikoreshaga, yibaniraga nazo, yazisigiwe n'abakurambere. Izino nzoka nta kibazo zari zitwaye kandi ntago ibyo bamushinza byo kuroga nago ajya bikora. Abaturage bavuga yuko ahubwo nguyu ari umurozi kabamba yabamazeho abana, kandi akenshi banamutinya yuko ari umurozi kabombo, dore ko yibana mu nzu wenyine. Uyu muntu ateye ubwoba, yari afite imyaka 58, yari umumama mwiza cyane witonda ngo wakundaga n'abagabo, ubwo abagabo banahasimburanwaga ngo, kandi akenshi ngo yanavuraga, ngo yari muganga, dore ko abantu benshi bamuganaga. Abaturage bavuga yuko uyu mugore ari umurozi kabamba kandi asanzwe anaroga. Babizi, bari babizi yuko ari umurozi. Basaba ubugenzacyaha buko bamukatira urumukwiriye agakurikiranwaho na cyaha cyo kuba yarishe abana 5. Iki cyaha ntago kigize kimuhama, yararekuwe arataha asubira mu buzima bwe busanzwe, dore ko kino cyaha cyanze kumuhama. Rero ubugenzacyaha bwamufashe bumuta muri yombi, bumuziza yuko yari afite inzoka. Bamubaza izo nzoka azimaze iki, nicyo kintu kugeza izi saha afungiye. Arimo arazira inzoka zizima yaratunze, dore yuko abaturage bavuga yuko asanzwe abatera ubwoba. Nabasobanuriye inzoka nzima n'inzoka zitari nzima. Rero inzoka cyangwa impamvu abarozi bakunze gukoresha inzoka ni satani, inzoka ni sekibi. Reka mbasobanurire kano kantu. Nta muntu n'umwe udatinya inzoka, ahava akagera buri umuntu wese atinya inzoka. Umuntu udatinya inzoka aba ari umurozi. Abantu benshi batinya inzoka, niyo mpamvu rero abarozi kenshi bakoresha inzoka, kandi bavuga yuko inzoka zinagira ubumara, ariyo mpamvu zino nzoka bazikoresha. Uko umuntu wese abonye inzoka ahita atangira kuvuga ngo mana we, inzoka ikorana na sekibi. Bivuze ngo rero n'umurozi aba ari gukorana na sekibi koko. Iyo wishe
muntu kiba ari icyaha gikomeye cyane.